Kini ang talagsaong sidlak sa imong kabuntagon. Sidlak nga naghatag og dakong paglaom. Paglaom nga mao'y gasa sa pagkamahigugmaon. Gugma nga maghatag kanimo og kalipay. Kalipay, nga mapagaan sa mga pagsulay. Pagsulay nga yawi sa paglahutay. Busa barog, tindog, magmadaugon ka. Kay ang gugma og himaya sa Dios magadan agdiya kanimo og kanako, samtang ikaw og ako maga. Halimaya sa kabuntagon world. Join us as we celebrate God's goodness diri lang sa Panimaya sa Kabuntagon World. Among ginapanimaya ang atong mga viewers nga nasa Davao City, Cotabato, Butuan, Surigao, Tagum, Jensen, Panabok, Davao del Sur, Cumbal Province, Bayugan, Mati, ug sa uban pa namong viewers, Happy Sabbath! Hello mga kapaglaom diha sa atong Visayas part of diri sa Pilipinas, diha sa atong suking televiewers diha sa Cebu City, Bohol, Siquijor, Leyte, Negros, Tacloban, kung asang dapit maabot sa among signal. Good morning and may you be blessed today. Among pagpangumusta diha sa atong mga kapaglaom, labi na sa Kamigin, Hinguog, diri sa Cagayan de Oro, Misamis Oriental, Zamboanga, Osamis, Misok, og labi na diha sa Iligan, og ang atong mga kababayan diha sa Marawi,
ang pag-ampo kanunay magapadayon diha kaninyo. Yes, at syempre hindi po namin malilimutan ang lahat mga viewers natin dyan sa Luzon area. Magandang umaga at happy Sabat po sa yung lahat dyan sa Metro Manila, sa Quezon City, sa Pangasinan, sa Cavite, sa Palawan at sa iba't ibang parte ng Luzon. Maraming salamat po sa patuloy na pagsuporta ninyo. O sa atong tanang mga kapaglaom, atong pasalamatan ang Ginoo tungod sa lain na usab nga semana nga natapos ug siya nagpadayon gyapon sa paghatag kanato og mga klase-klaseng mga daghang mga panalangin. Yes, Fitz, no? And speaking of blessings, mo ni ang simana nga dapat yun mahimutang positibo ug tan-aw nato ang mga panalangin nga atong nadawat sa tibuok simana despite sa mga nahitabo. Kuya Awing, unsa man nga mga panalangin ang atong nadawat karong simana? Yes, kanatong tanan ay mga panalangin. Pero sad ta tungod kay sa atong area labi na sa atong mga kababayan diya sa Marawi dunay dako nga nahitabo kanila apan ato ipaabot nga ang pag-ampo kanunay magapadayon. O kumusta man pud ang atong mga kauban karon, Fitz? Bing, kumusta man ang atong? Amidst ani nga mga tribulation, no? We should stand as one nation. Prayer jud ang pinaka-best na atong buhaton karon so that and I hope nga atong program no will reach hope, will give hope to you amidst all this trials, challenges nga ato ang giatubang. Yes, and daghan kayo kausaban nga atong nabati pero mo kooperan lang ta. Mamaayo man pud. Pray for government or leaders. Yes. Fitz, ikaw Fitz. So di punta mawad no paglaom no bisag usahay malangay ta og sakay ma-traffic tali ta mga paglaom abot ta dire. Sobra 5 hours grabe no. Pero abot yapon daga. Yes, sa atong mga kababayan importante gyud nga magdala sila og mga ID kay sa mga shipment kung naay ID at least diretso-diretso mo dili mo malangan kay kung wala kay ID so amping mga kapaglaom. Mao na siya importante amping mga kapaglaom. Ubay-ubay sa dato mga panalangin nga nadawat mga kapaglaom. Mapasalamaton kita sa Ginoo. He has given us a wonderful Sabbath to rest this morning. O gikan sa atong mga kaparintihan, mga kahigalaan, pagpangumusta. O speaking of pagpangumusta, atong kumustahon ang atong mga correspondent abroad. Ato kinintan-aon. One of the ministries that Last Duck is involved with here in LA is feeding the homeless. We partner with the Jesus Saves Ministry, which was started by Brother Guy Few 30 years ago. When he passed away a few years ago, his wife continued the ministry with the help of the local churches around LA. We do this every second Sunday of the month. We prepare food and distribute it to the homeless after our short service. You might ask me what you can do to this ministry. Your prayers will help out this ministry and will continue on by God's grace through your prayers. This is Alison Catolico Taton. Nagpadala ka ninyo sa mainitong Panimbaya. Shall never go retreat. He is lifting up the hearts of men before his judgment seat. All this shift is on the answer. In jubilant our God is marching on. Mainitong Panimbaya, kaninyong tanan! Thank you, Alison, and more power to Los Angeles SDA Church ug sa tanang mga ministries nga ginahimo nato dinha. Amo mga mainitong pagpanimbaya sa tanan natong mga kahigalaan nga naa dinha karon sa Pilipinas ug sa abroad ug sa tanang mga nagsuporta sa panimbaya sa kabuntagon. Jesus commanded us to love our neighbors. What is our response? The Pacific Union Conference Refugee Ministries and the Arizona Conference of Seventh-day Adventist Church welcomes everyone who considers themselves as a good Samaritan to their neighbors. Welcome to the beautiful Sheraton Crescent Hotel right in the heart of Phoenix, Arizona. Come and let us witness how our leaders prepares, plans, and think of every possible way to help our refugees here in Phoenix, Arizona. I am your neighbor, strengthening refugee in the communities is the theme chosen for the Leaders Summit that is held here in Phoenix, Arizona. Jesus is there for them, and we're hoping that we as leaders, that's what this Leadership Summit is all about. And all around the division, these ministries are growing. Praise God. We need today extravagant givers. Whether there is a need or not, they still give. Yeah, the Refugee Summit was an idea that was Pastor Glenn Santa Ana came up with to have all of the leaders
from various parts of the country come together to learn how they could be better equipped to reaching the refugees in their particular community. Not just Arizona, but we thought we have so many here. We really wanted to focus on refugee ministry here and get all our leaders together to try to brainstorm and think of new ways we can reach our refugees. It is the prayer of those who took the lead in this cause that each of us should serve as the hand and feet of Jesus, especially to the needy. Panimbaya sa lahat ng mga Pinoy. Salamat sa atong mga correspondents abroad. We are so happy and glad to hear different experiences diha. Later on, atong paminawon ang joy of simple things kauban ni Jasper Ivan Iturriaga. But for now, let's lift our spirits as we hear angelic voices diri sa Harana sa Kabuntagon. This is how they describe their group. Panon sa upat ka mga kabataan, nagaawit diha kang Kristo. Dako, tungod sa inubanang panglantaw nga sila mamahimong ehemplo sa mga kabataang sa Manila ug ang paghagit sa mga kabataan aron sa pagkuyog sa ilang panon padulong kang Kristo. Tulo ka tuig pa lamang ang maong grupo apan pipila na ka mga aktibidades ang nagmalampuson sama sa medical mission, feeding program ug uban pa ang nasponsoran sa grupo gumikan sa ilang pag-awit. Karon, kamulo ang maong grupo sa paglihok sa ilang ikaduhang album. And this morning, bation nato ang presensya sa atong Ginoo samtang kita pagaduyugan sa grupong The Flock diri sa Harana sa Kabuntagon.
Panimbayah sa Kabuntagon World is grateful of our media ministry sponsors. Mr. and Mrs. Rex and Jessica Gonzaga. Mr. and Mrs. Manuel and Relaine Camarillo. Dr. and Mrs. Ed and Cora Wahiman. Engineer and Miss Elpidio Barbas. Mga panimbaya, ikan sa Bara SDA Church, mabuhay! Health is our greatest wealth. Yes, indeed, mga kapaglaom. Lain na usab nga pagtulunan ang atong makatunan alang sa maayong panglawas diri lang sa Health Bits atong tan-awon. Do you know of a fruit that has a distinct sweet sour flavor? It tastes like pineapple and strawberry with a tang of sour citrus taste? Right! Guyabano. Guyabano grows in a warm tropical area like Philippines. Guyabano is named for Filipinos, soursop or custard apple for English. Guyabano is a good source of vitamin C, thiamine and niacin, as well as minerals like potassium, magnesium, and copper. It's a good source of dietary fiber and its glycemic index is low. Guyabano contains 16 phenolic compounds. So let's find some more guyabanos in the market. Studies reveal that phenolic compounds found in guyabano initiate the fight against oxidative stress that eventually prevents the development of many diseases such as diabetes, cancer, heart disease, autoimmune diseases, neurodegenerative diseases, inflammation, cataract, and other diseases. Do you want to enjoy the phenolic compounds found in guyabano every day? Let's try this guyabano ale. Here are the ingredients of our guyabano ale. 1 cup guyabano, ripe. 1.5 cups of water. And calamansi or lemon juice. These are the procedure. You have to boil the water, add the guyabano, and let it boil for 15 minutes. After boiling, you have to strain the guyabano extract and then transfer it to a glass. And you can even add lemon to make it a little sour. This is the finished product of our guyabano ale. Here with me is Miss Joy from Lourdes College, and I want to call her to come in front to taste our product. Hi, Joy. Hi, ma'am. Can you taste this guyabano? Yes, ma'am. Amazing guyabano. Oh, wow. Thank you. This is Miss Laila reminding you, the fruit of the Spirit is joy. Be healthy. It's a wise choice. Thank you so much, Ma'am Laila, no, sa inyong pag-share sa mo about my information about sa guyabano. Sa mo, ano ang tawag sa guyabano kay arban na sa inyo? Laban na sa mo. Saban na. Sa mo is aban na. Okay, Laila. Kanang laban na sa una, sungkito na ni mo na, mga lata lang sa munuan karon baligyan na. Oh, grabe. Tapos mong balay na. Delicious pa, healthy pa. Yes, and bisan unsa pa na iyang pangalan, nasayod pa kita nga anti-cancer po na siya. Wow. Actually, anti-cancer property. Yes, na-share property. So dapat, bisa no, wala tayong mga balatian, encourage na itong account yapon na. Or ma-maintain na nga ito ang mayong panglawas. Mga kapaglaom, next week, lain na po nga pagtulunan para sa mayong panglawas ang atong makatunan. This time, ato kita sa Pacific Union Conference to witness a one-of-a-kind refugee ministry of Northern American Division. Let's watch this. Targeted to death in their own homeland. The military, so the government want to control everywhere and to rid up the ethnic group and take their place, take everything where they belong, even though they kill everybody. Victims of war, calamities, and other emergencies. They are coming to your land, to your area, and they launch their camp
and they started take over everywhere, every land, and take your property, everything. They are powerless, helpless. You cannot stay in your land and when you're home, and because when they come, they burn down your village and they kill you, so you have to run away for your life. But they walk continuously in the journey of seeking for peace and stability. We can go on the forest to cut on the bamboo and tree. We can build our house and just a temporary living in the tent or something. These are the refugees. So when I came here, You first, look for the church? Yeah, I look for the church. First, I go to Spanish church, and after that, I go to like a African American church. I'm looking for many places, and after that, I found the Phoenix Central Church, and I started go to Phoenix Central Church. We wrote our name over there. The refugee ministry is very needed. There are so many refugees in the world today that are fleeing their countries for fear of their life. You know, and many of them are coming to America. San Diego has 250,000 refugees. The vast majority of them don't speak English. They've never worked for a job. They've come from an agrarian society where they have just raised their own food and lived off the land. And so it's a vast new world for them. They're lost. And we need to teach them English, we need to teach them job skills, how to work for someone, and be able to become established in their new homeland. There are some people who are really in need. These are the refugees. 3 years ago, the influx of the refugees from other countries like Asia or Africa is really increasing in numbers. So we thought of doing something, and I asked the Arizona Conference to allow us to form those refugee ministries through the Pacific Union. The Seventh-day Adventist Church believes in the writings of Revelation 14:6. The everlasting gospel shall be preached unto them that dwell on the earth, and to every nation and kindred and tongue and people. In the North American division is very unique because before we're sending missionaries to the other countries, but now we became a mission field where we are now ministering to refugees coming from different countries. As you know, refugees cannot go back. They can come to America, but they don't have any home country where they can go back. So the challenge for refugees, just like the Nepalese, we have some Vietnamese as well. We have also some Bhutanese, Laotians, Hmongs, and of course there are lots of other refugees coming from the African nation because of the displacement of government. When they come, they usually get help from the government, maybe up to 6 months, but that's it. So what we've done is through the union where I work, we've partnered to give funding to the Arizona Conference to have to go to the beauty of it is they all go to the similar apartment complexes, so they're together. So we offer medical assistance, we offer ESL, English as a second language training. We also help them get jobs if they can. So what we've been told is whatever church reaches out first will be the ones that get their attention. So we believe that as soon as we know they're here, we move in as quickly as we can to welcome them and say we're here to help. So it's been a great ministry. So our church became a certified place to teach the English and to teach job skills. They come to us 5 days a week, and we're able to minister to them and to help them learn about their new life in America and become citizens even. So we're there to be their family in reality. We're teaching them the skills they need in their new life. The Adventist Refugee and Immigrant Ministries responded, take action, and have given the utmost support to the needy. At the level of the North American Division, our office headquarters, we basically try to offer financial help.
We feel that that's the best way that we can help in this ministry around North America. Yes, the General Conference and also the North American Division, which is our national headquarters here for North America. We do provide funding. Our goal is to establish what we call a refugee center. So through the help of the community care chaplains, through Dr. Jeff Tio, we're able to form what we call R&R Center. I do the activity right now. I have the people for ESL. What is ESL? Learning English. The ESL and hospitality and prison. Any do you have many have the family problem? I do my do own volunteer for the everyone. So right now we have the ESL program, the counseling program, because we have chaplains being trained, and also we have this we call it like a clothes cabin, clothing. The North American Division and the Pacific Union Conference of Seventh-day Adventist Church will continue to open their hearts to everyone who calls for help until Jesus comes. My message for them is to continue to carry the gospel of Jesus Christ. And we have all around us opportunities that I believe God has provided and given to us, that we can share the gospel to others so those others can take the gospel to their neighbors and to their cultures, to their own cultures, because they know much, much better than many of us do how to reach the mind of those refugees where they can minister in a very, very effective way.
Panimbayat sa Kabuntagon World is grateful of our media ministry sponsors. Mr. and Mrs. Efraim Asenas, Mr. and Mrs. Bernard Peñaranda, Mr. and Mrs. Dominador Tagarda, Miss Edel Kirante, Mayor Emmanuel Mugot and family, Mr. and Mrs. Jerry Homok, Mr. and Mrs. Solomon Gebenkan, Mr. and Mrs. Florendo Baang, Mr. and Mrs. Penny Montibon, Dr. and Mrs. Darwin and Loida Lahot, Doha Qatar SDA Church, Covina SDA Church, Lasdak SDA Church, Mr. and Dr. Max Baring, Dr. Shoni Maglenti and family, Francis Val Aguilar and family, Pastor and Mrs. Francis Aguilar Sr., Mr. and Mrs. Miguel Salva. Mga panibaya, gikan sa Bulwa SDA Church, mabuhay! Have you ever found yourself in a spiritual rut? Sometimes we disregard our personal devotion with the Lord, allowing ourselves to be doomed by all the undeserving things the world is offering. Many people have questions about when to pray, how to pray, and even ask, is prayer really effective? To some Christians, prayer has become an essential part of their lives. But how often do we utter a prayer to the Lord? In an article by Wayne Jackson entitled Science in the Power of Prayer, it was specified that there was really a difference when someone is being prayed for. Have we paused for a while amidst our busy schedule and offer a prayer to someone? Is it really important to have a prayerful life? Today, let us enrich our spiritual life in the mystery of prayer disclosed here in Good Morning Pastor. Og mga kapaglaom, maayong buntag og aniya na pud kita sa ato ang pangutana Pastor, or good morning Pastor rather. Pasensyahin na gyud kay pero merong first time ni siya. And here with us this morning is no less than the South Philippine Union Conference President, Pastor Edwin Gulfan. Pastor, yes. Good morning, Pastor. Good morning. Morning, ug happy Sabat ninyo tanan mga kaigsuonan. Ikan pa si Pastor sa Amerika, so kumusta? Ba, fresh na fresh. Yes. So, hisgutan na to ron, Ma'am G. So, Pastor, hisgutan na to karon kining importante kining pag-ampo. Tungod kay atong nabalaan karon labi na sa Mindanao, doon ay dakong trahedya labi na sa Marawi. So, hisgutan na to ni karon, Pastor, unsa man ning pag-ampo? Si Ellen White ang nag-coin sa words, nag-ingon siya nga, prayer is the breath of the soul. Unang masabtan nimo ang pinulungan ni Paul sa 1 Thessalonians 5:17, ingon siya nga, pag-ampo kamo sa walay paghunong. Because to cease to pray means to cease to breath. Yes, okay. Ang prayer kibali, mura na siya as essential to the air that we breathe for our physical body as it is in our spiritual. Sa ato pa, ang best indicator nga ang tao espirituhanon, ang tao doon na siya connection sa Ginoo, ang iyang mainampuon nga kinabuhi. Okay. So munang essential, importante gyud siya kayo, Pastor, no, ang pag-ampo. So Pastor, kanang ba so mag-ampo ta? Ang pangutana, ang tanan ba natong pag-ampo ginadungog man na siya sa Ginoo? Sa Bible doon na siya ay duha ka conflicting statements. Sa Proverbs 28 verse 9 na giingon diha nga ang pag-ampo sa tao nga gituyo niya ang pagpadaplin sa kasuguan sa Dios iyang kinabuhi, bisan ang iyang pag-ampo dulumtanan sa mata ni Jehova. Sa ato pa, kung ang tao deliberately, nahibaw siya kung unsay kabuton sa Ginoo, nahibaw siya kung unsay kasuguan sa Ginoo, apan deliberate iyan ang gisupak, ug moampo siya, dulumtanan ang iyang pag-ampo sa atubangan sa Ginoo. Kana sa Proverbs na kang Sing Solomon. Although si Isaiah po sa 1:18 sa Isaiah niingon po siya pagsulti nga bisag unsa pa kapulas imong sala, bisag unsa pa kagrabe nimo ka makasala, ug muduol ka sa Ginoo alang sa pagpakighusay, andam siya maminaw. So ug ato na sing i-put together kana nga text, there is no situation of a person nga ang iyang pag-ampo balibaran sa Ginoo except kung ang tao muraga deliberately giyaga-yagaan na lang niya ang Ginoo. Mura na ipaagi nga ang iyang pag-ampo ni madawat. Wala na siyang buot, giyaga-yagaan na lang niya ang Ginoo. But bisag unsa siya ka makasala, walay tao nga makaingon nga di naman tingali madawat sa Ginoo akong pag-ampo tungod sa akong kahimtang. No, the person will never come to that situation nga ang Ginoong balibad. Basta muduol siya sa Ginoo in prayer,
the Lord is there to listen to Oh, him. yes. Labi na sa mga makasasala, Pastor, ang ilahang pagampo, gampo sila, makasasala sila, gibalik na po nila ang ilahang sala. Unsa man ang Muna siya ang example sa akong gayon ganina sa Nakato, Proverbs oo. 28 verse 9. Nasumpay na sa Matthew 12:31 ni Jesus nga nag-ingon nga di na mapasaylo ang iyang sala kay ang iyang gigrib ang Holy Spirit naman. Ang Holy Spirit magunay tigbader sa atong conscience. Yes. Unya maminaw ganita sa biddings of the Holy Spirit niya mubalik tas Ginoo, the Lord is there to listen to us. But ang repeated nga bidding sa Holy Spirit, kung repeated po ang atong refusal sa iyaha, nahimo nang walay epekto ang atong communication link. Sa ato pa, bisag naa pay linya nato sa Ginoo, giputol ta na tungod sa atong attitude. Because of our acts. Pero wala siya nagpasabot, Pastor, nga wala na minaw ang Ginoo ana sa imo. Yeah, the Lord will always listen. Ang ato lang kung wala na ba sa atong buot ang atong relasyon sa iya. Okay, so kay naa po daytoy responsibilidad, no? Yes. Nga pagkuan. So, Two-way Pastor, communication man guna Jill ang pagampo. It's the connection between man and God. That's why the prayerful life of a person is the indicator whether he is spiritually active or is spiritually dead. Oh, so you cannot just be praying and then be spiritually dead. Kay murag dili gyud sa connect, di ba? The way, Pastor, so nagampo na ka. Ikaw may mainampuon na nga tao, person. Does it follow nga exempted na ka sa mga pagsulay? Di sa na mao kay kanang pagsulay og sa akong tagag illustration, the only way a teacher determines whether the student is learning is giving him a test, giving her a test. Sa pagsulay, nahibaw lang Ginoo nga kinintawhan na lig-unig pagtuon ako. Pinaagis pagsulay. There is no way of determining how strong the person is without being tested. So, essential na sa kinabuhing espirituhanon. Sabot sa 1 Timothy 3, nag-ingon siya nga, bisag kinsay nagtinguha sa kinabuhing Diyos nun, muagi gyud siya paglutos kun pagsulay. Meaning, ayaw pag-expect nga Kristohanon na ka, di nakasulayan. Oh, yes. Kay parehan na niya itong istorya nga doon ay tao ni Ingon nga, karon hinuon nga nag-alagad na kus Ginoo, bisag asa ko dapita, tagbuon ko sa panuway. Giingnan siya sa pastor nga, og di ka gustong tagbuon ka sa panuway, pagkuyog mo. Pagkuyog mo. Yeah, because that means, if we are against the worldly life, if we are against the devil, he is going to encounter us. Correct. If we want to avoid an encounter with the devil, we just simply go with him. Sa ato, pareha tagdalan. Kita paingon sa langit. Ang panuway paingon sa impyerno, tagbo kita. Apan kung di ta gustong magtagbo ta, di ta gustong masulayan, hala, kuyog na lang mo. Mauman, kaya di yun disturbohon, di ba? Mag-reunion ta sa impyerno. So, Pastor, unsa man ang panalangin kung muhalad tag pagampo? Doon na ba'y dako nga panalangin ni? Ang akong na-experience nung nadunggan sa testimonyo sa uban, og na-read nako sa uban nga mga recorded testimonies na naay panahon nga ang tao na asay kahimtang nga mismo siya naglibog ug unsaon niya pagsulbad iyang problema. But when he comes out and bless his influence with others, or when he kneels in prayer on behalf of others, sa makadaghan ang iyang kaugalingong problema na sulbad, samtang siya nagampo alang sa uban nga dunay similar nga problem sa iya. In a way, nakita niya ang light sa iyang kahimtang when he prays for the other people who has the same situation with him. Yeah, that's one benefit, no? Yeah. Of pag-ampo. Okay. So wala gyud siya pasabot, Pastor, nga ay di lang ko mag-ampo kay daw po kay kung problema di ko makaampo sa imuha murag nana, no? Yeah, dili na siya. Kay the more you pray for another person, the more you are blessed yourself. Munang naargya po na nailalom anang the more you give, the more you receive. Yes. Nag-ampo ta para sa uban, kita hinuoy na himong napanalangina noon ta in return. Because you get closer with God. So, inana gid siya ka-importante, and at all times, Pastor, mag-ampo. Amen. Pray without ceasing lagi matod ni Paul sa. Wa man na nagpasabot nga murag bisag maglakaw tas dalan mahanamo to akas langit. No. Ang buti pasabot ana nga kanang pray without ceasing, sama sa giingon ni Ellen White, is the breath of the soul. Do everything in the prayerful attitude. Huna-hunaa nga sa tanang panahon, gitan-aw kas Ginoo, related ka sa iya ha, pasidonggan nimo siya, mahimong panalangin nimong kinabuhi sa uban. That's the essence of pray without ceasing. So, Pastor, kanang mahisgot ani karon, labi na sa nahitabo nato karon sa Marawi, naghisgot na diya. Ang uban may ngungil nga paabot ginato atong pagampo dito. Nay mga tao karon nga naghisgot nga nagampo man mi nganong niabot man ni siya nga trahedya sa moa karon nga city. Wa man na magpasabot nga kung ang tao magampo mawala na sa iya ang hitabo sa iyang palibot. Prayer is simply a recognition nga God
If You you are are there. looking at us, please take care of us. Muna siya. I mean, although ang prayer is supposed to be a collective activity, kanang lag pag-ampo sa mga tao. It actually is a very personal relationship with the Lord. Because a person who prays feels nga ang iyang connection sa Ginoo. Individual na siya connection. So, the more prayers we have, the more people praying to God means, the more people recognize nga ang ilang connection sa Ginoo collective. Kanang hitabo sama anang nahitabo karon sa Marawi. Tipik naman na sa ginganlan nato great controversy. The fight between good and evil which is existent in this world. Yes. Because there are only two of them who are interested in the lives of men and women. Correct. God who is interested in our good and the devil who is interested in whatever is unfortunate for us. Muna nga, kung prayerful ka, nag-recognize ka, Ginoo, ang akong kinabuhi, ilalom ni sa imong pagtagad. Yes. Bantayan ko nimo. Kung naa may mahitabo niya, yan ang gidawat nga part of the will of God. But the connection in prayer is essential. Yes. So always good in always, whatever circumstance, mag-ampo gyud ta. Ba, Pastor? Salamat kayo sa imong pastor. So, would you have message para sa atong brethren? Alang sa atong mga kaigalaan kay mismo gani kay naabot gud ko sa Manila International Airport the other day mugi akong pagkabasa Marcelo in Mindanao ko ay akong giuli ang nag-welcome sa ako sa Mindanao, Marcelo. So friends immediately sent messages, kumusta man mo diha, nag-Marcelo naman inko, you know, you see ang akong point mo ni unsa may kabalak-an sa tao ko ng iyang relasyon sa Ginoo buhi. Amen. Whatever is his situation, wherever he is, Yes. kung ang iyang connection sa Ginoo buhi in a prayerful life, Yes. he's being taken care of. So ang akong pahimangno sa atong mga kaigalaan ron diri sa Mindanao, although kining atong panghitabo nakapakulba sa uban, maintain your prayerful spirit. Ay ninyo kalimti may Dios nga interesado sa imong personal nga kinabuhi, interesado sa siya sa atong kalinaw diri sa Mindanao. So keep on praying. Prayer is the breath of the soul. Keep that alive. Keep yourself alive, brother. Last, Pastor. Kaisa ra ba ta mo ampo sa kadlaw? Saon ana pagka breath of the soul kung kausara. Ang usa ka tawo muutong ra ba siya the rest of the 24/7. Prayer without ceasing. Kanang Paul nga sa 1 Thessalonians 5:17, prayer without ceasing means everything that you do. Yes. You do it with the attitude of prayer, which means recognize that God is looking at you and that you are looking at Him, and that connection, the prayerful experience is alive. Yes, daghang kayong salamat, Pastor. Doon na ba kay greetings labi na sa Amerika nga dito ka o kang mafia sa Panimalay? Akong ipanimbaya ang atong mga brethren sa Covena. I know some of you are now sitting in your sofa kay nag-view mo Bernie sa hapon dito ron Bernie sa hapon muna nga live ni sa ato dire, but Sabbath morning ni sa ato, but for them it's Friday afternoon between 3 o'clock to 4 o'clock. So I am greeting you, and please prepare yourselves of the blessed hours of the Sabbath while we continue to pray for you, and please continue to pray for us too. Yes, Pastor, daghang kayong salamat. Sa sunod na po nga higayon, makauban ta diri sa Good Morning, Pastor. Yes, okay. Yes, mga kapaglaom, bisan sa kaguol o kalipay, kinahanglan nga kita muduol gyud sa Ginoo pinaagi sa pagampo. Importante jud kay na siya. Musunod ang atong Cade Station. Hi, I'm Jocelyn. And it's playtime in Kids Station. Yes, you know I can build the tallest tower. Really? I can too. Let's build it together. We're building a tower out of this block. A really tall tower that can reach the ceiling. Really? I think I remember. That's the Tower of Babel. Oh, I remember now. People back then wanted to build the tallest tower that can reach the heaven. They were so busy, they wanted everyone to know how great they were. And they had no longer time
God didn't like that, so he decided to treat them by taking their language. Imagine how confusing that could be. Something like this. Nagustuhan ka guys. Ito ba ni Bubuhat? That's all the time that we have. And remember, kids, always honor God in everything you do. And praise Him! Panimbayat sa Kabuntagon World is grateful of our media ministry sponsors. Mr. and Mrs. Rex and Jessica Gonzaga. Mr. and Mrs. Manuel and Relaine Camarillo. Dr. and Mrs. Ed and Cora Wahiman. Engineer and Miss Elpidio Barbas. Mayong adlaw mga kapaglaom. Kumusta mo diha? Niyan usab kita sa atong Bible Beats. Makauban ako karon si Bing. Bing, kumusta? Okay kayo, we. Excited ka mangutanas sa mga kapaglaom karon. Yes, uban karon ining adlaw atong sayron sa atong mga kapaglaom. Ang record sa balaan nga kasulatan kinsa tong unang nagsultig bakak. Unang nagsultig bakak. Sa balaan nga kasulatan. So, atong sayron sa atong mga kapaglaom karon. So, ready na ka, mangutana? Ready na. Let's go. Sige Record. mga kapaglaom na natong duha ka buok diri nga mga higala. Atong pangutana, kinsa tong recorded sa Bible nga nagsturyag bakak. Una nga nagsultig bakak. Namoy idea? Satanas. Satanas. Ikaw. Sige. Wala kay idea. Wala kay idea. So, tama ang iyan tubag. Tama ang tubag. Si Satan. Siya man ang amahan sa mga bakak. So, dengan salamat. Nami hatag nga... Ma'am, among pangutana is, kinsa man tong recorded sa Bible nga nagsturyag unang bakak? Isa lang. Ikaw, sir. Sa Biblia nga nagsturyag bakak. Unang nagsultig bakak sa Bible. Record gina siya. Sige. Judas? Si Judas, ikaw, ma'am. Jesus Christ? Jesus. Okay. So, ang record sa Bible, kinsabing? Si Satanas. Si Satanas. Siya ang unang nagsultig bakak sa Bible. So, thank you kayo. Nami hatag sa inyo ang Balasahon. Okay. Sige, thank you, ma'am. Judas. Judas. Kamok. Judas. Ikaw. Judas. So, ang record sa Bible, Bing, kinsa man? Kinsa? Si Satanas. Si Satanas. Siya ang unang sultig bakak. So, katong unang yung nagsultig bakak sa Bible, kinsa man to? Ikaw. No idea. No idea. Katong halas. Halas. Oh, ikaw. Satanas. Si Eva. Si Eva. Adan. Si Adan. So, ang naka-answer katong si Satanas. Si Adan. Pakpak! Ang naka-answer si Satanas may unang nagsultig bakak sa Bible. Kay gitawag siya Father of Lies. Wala mo idea? Tagaan mo na mo, Flo. Sige, tagaan mo na mo. Si Moises, si Adan, o si Satan? Ikaw. Si Satan. Satan. So, check. Check. Si Satan. Check. Okay, so dagan Siya salamat. ang atong ginatawag Father of all lies. Okay. Ang among pangutana, sir, is kinsa tong recorded sa Bible nga nagsturyag unang baka? May idea? Wa kay idea. Nakabasa na ba ka sa Bible, sir? Sukad-sukad? Basa ang Bible. Sukad-sukad. Nakabasa na ka. Pero wala pud ka kakuan ka basaan na nga siya ang unang kuan nagsturyag baka. Wapon. So before na, sir, Clark, nami hatag sa imuha para mahibawan nimo. Karon nami hatag sa imuha before namo ihatag og kinsa tong
Nagsulti. Hatag na yung Bible sa imo, sir. Para mabasa nimo Mabasa na. nimo. Kinsay nagsulti unang bakak sa Bible, Bing? Si Satanas. Si Satanas. Satan. Siya gitawag og Father of all lies. So Bing, imong Yes. nakita ang atuang mga kapaglaom Oh, dinhi sa Iligan. Children's Park, Iligan, Iligan City. Atong nasayran o ang mga tubag sa itong mga kapaglaom. Yes, daghan pa yung wala nakabalo sa tuwa. Sa kamatuoran sa Biblia. Yes, makasusubo tungod kay dunay mga tao nga wala pa gyud nakabalo sa Bible. So nagkinahanglan muhatag tag Bible aron ilang matunan. Nilag time no nga para at least makabalo sila. O kinahanglan nga basahon gid nila ang Bible aron makabalo sila. Kung kinsa ang unang sultig bakak sa Bible? Si Satanas. Si Satanas. Walay lain mga kapaglaom. So Bing, salamat kay sa imong pag-uban sure. ako karon. Mga kapaglaom, kini ang Bible Beats nagasuroy sa kadalanan. Naghatod sa kamatuoran kini si Bing Kabahog. Awing indino alang sa Panimbaya sa Kabuntagon World. Mga panimbaya gikan sa Kamamanan SD Church, mabuhay! And this is the confidence that we have in Him, that if we ask anything according to His will, He hears us. Mga kapaglaom, alas 7 na usab ang takna sa Kabuntagon. O kamo among giimbitar sa pag-iuban ka namo sa 7-7 prayer. Diri sa tong segment ang Let's Pray Today. Karon nga Kabuntagon, atong ikalipay nga makauban ang atong President diri sa South Philippine Union Conference, si Pastor. And karon nga Kabuntagon, atong nang pagbabasahon ng atong mga prayer request. Gikan diri kang Feli Lanarag, please pray sa akong anak nga si Jennifer Aurelianeda from nga magbiyahe from Manila to Davao this coming June 2, Friday. Thanks and God bless you all the time. And from Lizel Pardo, please pray for my baby. Gihubak siya o gisipon. And please also pray for me sa akong health. Namula magud ang akong naong paingon sa liog. And here's another prayer from Rad of Kauswagan. Please help me pray sa hingpit nga kayuhan sa akong balatian, sa akong ulo nga part. I feel numbness, tingling ug uban pa. And from Mrs. Ligasan, please pray sa sakit sa akong liog. Siya taga Compostela, And please also pray for Theophany Miranda, nga madawat siya sa iyang pag-apply sa Department of Education. And we also pray Ma'am Prudencia Bungkato. She was hospitalized and recently underwent surgery after being hit by a motorcycle. We will pray for her fast recovery. So here are the prayer requests, Pastor. May I now invite our viewers to join with us as we seek God in prayer, as we join with the rest of the world for this International Fellowship of Prayer 777. Our great God and our Heavenly Father, nining kabuntagon mahan dako kay among kalipay nga makahigayon kami pagduol sa imong trono sa grasya, sa among tiningob nga mga lulan sa pag-ampo. Dunay pipila sa imong mga anak nga nagpadala og mga request dinhi sa atong tulumanon sa Panimbayas Kabuntagon. Amo silang gidala diha kanimo. Si Sister Philly Larangan, si Sister Lizel, si Rod, kadaghanan sa ilang mga kahimtang amahan kalabot sa balatian. Mao ni amahan ang kahimtang nga ang labing daghan sa imong mga anak mo ilagyod sa kamatuoran nga wa gyud sila mahimo gawas kon ang langitnong interbensyon. Ang muhikap kanila ang kamot nga dili makita, kamot nga gamhanan sa Dios nga nag-ayog daghang masakiton sa dinhi pa siya sa yuta. Busadongga ang pangaliya nining imong mga anak. Amo usab ikaw giduol uban ang pagpasalamat. Ilabi na gyud sa kabahin sa imong mga anak nga nagkuha sa board examination sa teachers ug nakapasar. Ang uban kanila na naghandom nga sa dili madugay, may luna na sab sila diha sa natads pagpanerbisyo pinaagis ilang pagpakasulod og mga trabaho kay mo man ay ilang gipangandaman sa ilang kaugalingon. Gidala sab namo diha kanimo amahan si Sister Prudencia Bungkato nga na igo sa motorcycle the other day ug siya karon anaa sa usa ka surgical process kalabot sa posibilidad nga may kabahin siyang ulo nga naapektahan sa pagkabangga. Apan sa kinatibuk-an amo usab gidala diha kanimo ang among mga kaigsuonan
labi na gyud sa naapektahan nga nagapadayon nga gubat karon dito sa Marawi City. Pasabta ang imong mga anak nga ikaw nagatagad kanila bisan paniining nagapadayon nga hitabo sa panagbangi taliwala sa duha ka puwersa. Hinaut-unta nga ang imong mga anak mo samot sila ka mainampuon, maduol sila kanimo, ug nga sa ilang pag-ampo ilho nila ang kamatuoran nga ikaw nagapanalipod kanila nga nagsangpit kanimo. Apan amo giampo nga mo prevail ra sa gihapon sa katapusan ang kalinaw, ug magbaton kami ni anang pagkinabuhi nga managdait ug managsandurot inay nga pahariu namo ang panagbangi ug ang panagkaaway. Kay usa kini ka kinaiya nga nahimong bunga sa binhi sa panghimaraot ug binhi sa kasuko nga gisabwag sa imong kaaway. Tagai kami ni anang gugma ni Ginoong Hesus nga nag-ingon sa balaang kasulatan, higugma ang inyong kaaway. Hinaut-unta nga among isipon nga kaming tanan managsuon usaray among amahan. Among gidala diha kanimo ang mga masakiton, among gidala diha kanimo ang mga nagmaluyas pagtuo. Salamat amahan nga ikaw magtagad sa tanan sa imong mga anak sa ilang mga kahimtang. Among giampo kining tanan sa ngalan ug gahom na Ginoong Hesus. Amen. Amen. Dahan kayong salamat, Pastor Gulfan, sa pag-ampo. So, ganina sa GMP, no? So, ato ginahimbaw, ano sa importante ang pag-ampo. So, hopefully, makapaglaom na do. Ay, di mo kalimot mga igsoon, ang pag-ampo, maorganay nagpasabot nga konektado ta sa atong buhi nga Dios. Okay. So, mga kapaglaom, padayon gyapon kamo sa pagpadala sa iyong mga prayer request. Diri sa ato ang segment, ang Let's Pray Today, pinagi sa pag-message, ato ang Facebook page, ang Panimbaya sa Kabuntagon World. O pwede usab sa atong bagong contact number, ang 0917-607-8454. Let's pray today where you don't have to pray alone. Amen. He traded Apollos for a stable to be born. Remove a royal diadem to receive a crown of thorns.
Panibaya sa Kabuntagon World is grateful of our media ministry sponsors. Mr. and Mrs. Efraim Asenas, Mr. and Mrs. Bernard Peñaranda, Mr. and Mrs. Dominador Tagarda, Miss Edel Kirante, Mayor Emmanuel Mugot and family, Mr. and Mrs. Jerry Homok, Mr. and Mrs. Solomon Gebenkan, Mr. and Mrs. Florendo Baang, Mr. and Mrs. Penny Montibon, Dr. and Mrs. Darwin and Loida Lahot, Doha Qatar SDA Church, Covina SDA Church, Lasdak SDA Church, Mr. and Dr. Max Baring, Dr. Shoni Maglenti and family, Francis Val Aguilar and family, Pastor and Mrs. Francis Aguilar Sr., Mr. and Mrs. Miguel Salva, Share, Edja. Let's pray. Dear Lord, may you bless us as we go. May the Holy Spirit be upon us. Bless our minds and give us creativity as we film. In Christ's name, amen. All right, here we go. So right now this is day 2. We're filming these kids here. We're about to film them walking. And then we're going to head out, hop on the plane hopefully if the weather stays good, and fly to some other village. The plane is coming at 10, so really we only have like 40 minutes to film them. So I found my spot wherein I could fly my drone. Things damp and wet now. The kids need to cross there and we're letting them wait because we're going to film the activity. Hopefully this will not kill my camera. It takes the children an hour to get to the school. They start walking at just the break of dawn. The hike is uphill through unforgiving terrain. Many children need to be pulled out of bed and stuffed into their private cars. Not here. Every step was a sacrifice. It made me think to myself, how far will you go for knowledge? How far will you go for education? How far will you go to find the truth? Yeah, Isa. So today we're giving them some Kit Kats. That's all we have. We don't have that much, but we do have some chocolates with us. We decided to give them some chocolates. For some of them, it's their first time to taste one, and the reaction is just priceless. School is not all fun and games here in the jungle. As part of their education, these children tend to their gardens. But even though they're working with their hands, you won't see them frown. They saw manual labor as a joy and a privilege, and they understood that they must work in order to eat. No one was complaining. Everyone concentrated on the task at hand. So now we're filming the kids going to the shower. So this is where their shower is. Pass through the rivers. School showers are special here in the jungle. But there's no shower room to speak of. Instead, the children wash off their dirt in the cool stream of a waterfall. No one needs to pay the water bill. No one needs to turn off the tap. The missionaries help the children shower, and the children need to shower. Each of them has only one change of school uniform. They uses these uniform every day. They cannot risk them against the elements, so they keep the uniform safe and locked away. In Obotongo, there's no furnished classrooms. They only have grass floors and no furniture. But the furniture is not important. The spirit of prophecy says that the character and the spirit, that is important. I could see that the children were eager to learn and ready to study, and that was what really mattered. It may be sad to think that many of us who sit in furnished, air-conditioned classrooms can still find things to complain about.
The joy that these children have is an illustration that those who have less tend to appreciate what they have more. So, we're in a rush because we're catching Gary, and we're like 40 minutes away, so we need to run. Dude, like 9 minutes. 9 minutes? Yeah. Let's go. So we're on our way right now to catch our next flight. We're gonna head to another village. Day 2 has been really challenging so far. Wow, I'm really tired. So the plane has just landed and we need to walk all the way down, going up. 30 minutes for a foreigner, 5 minutes for a local. Okay. Hey, how scary. Good? So we don't have time to do an interview, but this is Pastor Dimara. His wife was here before and they were doing mission work. The wife ate some fruit. She probably had an allergic reaction to it and she eventually died. Tomorrow will be her first death anniversary. He's here visiting. He wants to finish the work here in Obatongo. Wow. Because he doesn't want the work of his wife in vain. Thank you. He's a very inspiring man. Yeah. It's time to say goodbye to the people. It's always hard to say goodbye. Thank you. God bless you. Good job, man. You okay? Bye-bye. Going now. As I waved goodbye to those children, I realized that I had so much, and yet I had so little. These kids taught me a valuable lesson, and that is their joy is not dependent on material things or the conditions of their circumstances. It doesn't matter to them that they must walk miles to reach the nearest schoolhouse. They are simply grateful for an opportunity to learn. Friends, where does your joy come from? Is it dependent on your circumstances or based in gratefulness to God for each gift He offers? If you're inspired by this video and are willing to help build more jungle schools or to become a missionary teacher in one of the villages, please contact the email in the description below. God bless you and hope to see you in episode 3. Mga kapaglaom, aniya na pud kita sa paghatag tambag suliran sa Dear Panimbaya. Dear Panimbaya, salamat kaayo sa inyong tambag matag Sabado. Tugsibaybay jud ko sa inyong programa. Oh, thank you. Usa ako ka leader sa among simbahan ug ako pong trato usa pud ka leader. Dako ang akong pagtuo nga tungod pareho mig mga katungdanan sa church, pareho pud mig level sa kada sigon ug paghuna-huna in terms sa among spiritual nga aspeto sa kinabuhi, pero sayop di ay ko. Akong nasayran nga mas daghan pa kog nabal-an og makatunan kaysa sa iya. Pag mag-sharing mi kay ako pirmi ang istorya, kay wala kuno siya idea may tungod sa among hisgutanan, may tungod sa Biblia. Mas sada man unta to nga pareho mo sa amo ang partner nga spiritually mature, di ba? Makadismaya kaayo. Unsa ang angay na akong buhaton? Undangon ko ba ni or ipadayon pa Japon namo? Agwi no. So another problema suliran sa kasing-kasing suliran sa pagserbisyo, espirituhanong kuan. So, yup, unsay mong makashare ani sa iya ha? Okay, no, so nalingaw po tagpamati sa iyang story. Now, anyway, Gang, siguro dili man sukdanan ang kahibalo sa gugma. Ang gugma, dili man na siya level sa kahibalo. Amen. Especially spiritually, diba? Ang Ginoo gani gigugma ta niya bisag kulang ta sa kahibalo. Yes. Yung ipakita nga love ta niya ug iyatang gipakamatyan. So maybe himuan ni nga chance ninyo nga magkabanding mo, imong i-share kung unsa imong nahibalan sa iya ha, aron siya pod makabalo. So ana na.
Yes. Yes. Agree ko ato kang iyo pa ang so dili yun measurement ang kahibalo sa unsa pang matang kahibalo nimo ang paghigug manim sa tao kay kabalo mas kabalo siya or wa siya kabalo sa imo muna na imong measurement no. Ang isa na magpasalamat ka nga mas daghan pug kag nahibala no kay mas daghan pug kag i-share ikaw makatabang ka sa imo ang uyab. Tapos isa pod is kung naka-remember ta sa atong devotional, sa atong morning devotional sa atong libro, after daw sa atong baptism or after ka mabautisman, it's an everyday process daw nga mag-learn ka sa words sa Ginoo. So, never mind na, kuan, regardless kung kabalo siya or wala, kuan na, ayan na pakabanaan ng kuan, mas okay ka mag-sharing mong duha. Okay, so sa atong letter sender, nagpakita ka og concern gihapon somehow sa imong kuan kauban. Kaya nangami sa advice, di ba? After knowing sa inang situation niya, nangami sa advice. So somehow concerned pa daiga. So ang question nimo, padayonon ba or undangon? Masadang ipadayon nimo and you will be an inspiration nga mas ma-motivate sa ugbasa og Biblia nga mas ganahan sa makabalo about sa Bible, di ba? Tungod kay ang nag-share sa iya, love niya, di ba? Uyab niya. So nindot kayo, ikaw ang makatabang siya nga mas interest siya og basa sa Biblia. Para kamo din mag-share na yun about sa Bible. Sharing wing, Yes. ikaw. Elder, nganong wala man po nimo gipami-reverse og pulo kami mo reverse usa nimo gisugot kay di man nimo ibawan unay pulo o 20 kami mo reverse kana kabalo na sa Bible. So measure yun sabi. Wala siya mas katawan na Yes, kamo mga dalaga mo na unahon gid ninyo mga pulo 20 kami mo reverse kabalo na sila. So ang sekreto lang ana mag-sharing mo matud pa sa akong mga kauban unsay nahibaw-an nimo knowledge nimo sa Bible imo pong ipahat siya dili kay mag-idya-idya aho mo kay importante man na sa gugma kung naa ang isa o wala ang isa kinahanglan naa gid ang duha. Importante kay na siya. Nya lahutay mao na importante sa relationship. Lang. Pastor. Well, ay gikalimti nga kanang ginganlan og trato, sweetheart's relationship. Yes. Preparatory na siya para sa longer togetherness. So kana siya nga time mo nay panahon sa inyong observation. The reason why naasa mo anang nga relationship because you are on the process of learning about each other and from one another. Unya kana siya nga klase sa learning, daghan mo gud ang area of compatibility nga bantayan nato. Dunay area of compatibility sa education, dunay area of compatibility sa health issues, dunay area of compatibility sa inyong interest. So, ang kanang lain-lain nga area of compatibility inyo nang ma-explore during the love relationship. If you can find ways nga ma-develop di ay ang inyong mutual understanding, then you grow together. Pero kung nakita ninyo nga murag ang incompatibility ang ning dominate kaysa compatibility, then it's time for you to decide. Do we really want to go on? Or because wala may legal binding ang sweetheart's relationship. Ang sweetheart's relationship, anytime maputol na kung di gyud mo magkasinabot. Apan anytime mag-decide sad mo nga developo na ninyo kay may potential man na ang inyong panagkauban, mahimong makahuluganon ang future. Remember, you are preparing for a lasting relationship. So, the earlier you discover your compatibilities, the better. And the earlier you discover that you are willing to work together, the better. Apan kung dili sad mo willing mo work together, the earlier pud nga inyong ikat na, the better gyapon. Oo, di ba? So, Ma'am Jay, ana gid ng mga babae, kamo wa gid mi kaya mga lalaki kay bisag asa mi puro magin mo likramo. Uy, dili ko na siya pasabutin na uwing kay kamo sa mga friends bitaoy. Sa mga kapaglaom no atong nadunggan no ang mga insight sa ato ang mga kauban diri. Ato lang hinumdumon no nga una, you have something in common kay you work for the church. Dasig na mo. That's a stepping stone for your compatibility, di ba? And always remember, loving is sharing. You cannot be loving if you're always accepting. So you also give. Kay at least nakita nato karon we appreciate that you acknowledge nga napo di ay kakulangon and that is an opportunity for you to nurture your relationship. Okay. Ba? Amen. So we hope that you were able to enlighten you. Kung ako letter sender ato mamage busog na kay ko pa.
Yes. Okay. Di ba? Amen. So karon ato Oh. nang hatagan ng panahon ng atong Bible trivia question, okay? Yes, mga paglaom sa ato ding makapagno wala pa nahibalo na atay bag o nga a hotline that is 0917-607-8454. Mo na siya to ang bag o nga hotline diri sa Panimbaya sa Kabunta exclusively for the answers for your Bible trivia, sa greetings, kung sa mga concerns ninyo, pwede mong matawag diha. So, Fitz, pagawas na sa atong Bible trivia, our fourth question. Okay, ready na mo makapaglaom atong question for Bible trivia? Okay, here it is. Who is the woman saved? Two Israelite spies who have been sent to gauge the defenses of the ancient city of Jericho. So who is the woman who saved two Israelite spies? Ano ba yan? Sorry po. Who had been sent to gauge the defense of the ancient city of Jericho. Kailangan natin ikanuhang mataan. Ang nag-save sa duha ka kinsa pa espiya. to siya. Oo. So tawag-tawag na mo 0917-607-8454. Okay. On, we have while we're waiting for your answer, we have a live feature from San Yes, Francisco. so we will know the secrets of long-lasting and happy marriage. Ato kining hibaluan, pinagay sa usa ka special news fresh from San Francisco, California. Let's watch this. Buntag mga kaigsuonan, na ako rin karon sa kay Brother Hilasio and Sister Connie Rillera. They've been married for more than 60 years now. Naya ko mga pangutana sa ila karon kung unsa man ang sikreto sang ilang successful marriage. But I still believe that a successful marriage requires to fall in love many times, always with the same person. Tay Hilasio, unsa man ang imong mga sikreto nga nag-abot kamo karon sa 60 years sa inyong marriage? Ang among sekreto mao ang pagkamainampoon og naga-worship kanunay og doon nakaisod nga relasyon sa Ginoo. Ang dili na ko malimtan mao ang akong pagpangulitaw sa akong asawa tungod kay sa tulo ka anak nga babae sa akong ugangan, siya man ang pinakagwapa. Gawas sa iyang pagkagwapa, maayo siya muluto o nagaatiman sa ako. Dili gyud ko magutman basta siya ang mag-atiman o magluto sa akong pamilya. Nakita ko sa iya. Gwapo ako. Mayo, maasan mo, atiman ka na mo bilang pamilya. O masinabtanon siya. Usahay, doon na magikabingkilan, pero masulbad yun, di pangusalop ang adlaw. Muna yung attitude. Nagikasal kami sa Iligan City ni atong 1956 ni Pastor Yotok. Doon namin 8 ka mga anak o 55 nga apo o apil na ang apo sa tuhod. Ang challenging nahitabo ni atong nagkulpultur ako nga usahay moabot ko sa balay nga wala ko'y dala kay wala may halin nga libro. Apan akong giingnan akong asawa nga ang Dios magahatag og panalangin. God will provide. Kay bulungan kayong mga kaigsunan kay naay panahon nga wala nami ilong ag apan nipauli ako nga hoy-hoy ang abaga. O sa pag-abot na ako dito sa IIT, Iligan Institute Technology, doon ay usa ka estudyante nga nag-ingon nga manong na ay nagkinahanglan og 1 set of Bible stories. Adtoon nimo kay mao kani ayang address. Og niambak ako sa jeep, wa na tingali ko kabayad. Niadto ako sa maong doktor nga dentista og ingon niya kinahanglan nako karon ang 1 set of Bible stories. Niadto ako sa publishing house og gitagaan ako og 1 set nga Bible stories og gitagaan man ko og cash
Usa katunga ang ako og nagpalit ako og daghan nga pagkaon. Pag abot na ako sa balay, doon na napoy tawag nga nag-ingon, moadto ka sa mao kani nga doktor kay nagkinahanglan po another set of Bible stories. Nidagan na po ko og hangtod nga wala ako'y paniudto, apan malipayon ako kay dagan ako sa publishing house o gitagaan ako og another set of Bible stories o na ako'y gihatag nga kwarta sa akong asawa o siya nagmalipayon uban sa akong mga anak o mga apo. I'm sure na ang uban diya ang mga anak niya karon na diya sa Iligan. Uban sa asaman sila karon. Ang uban na sa Manila, sa Cagayan de Oro, sa El Salvador, Iligan City o sa Cagayan de Oro City. O dinhi sa San Francisco. Duha ang among anak dinhi og doon na may duha pod ka apo og usa ka apo nga sa tuhod. Nagpasalamat ako sa Dios sa iyang pagpanalangin kanamo nga taliwala sa daghan nga pagsulay sa among kinabuhi. Kami nagapadayon sa pag-alagad kaniya. O karon akong isulti kaninyo mga kaigsunan nga dili ta madismaya, kinahanglan nga magpabilin ta nga malig-on kay haduol na ang pagbalik sa atong manluluwas sa Ginoong Hesus. Akong gipanimbaya ang akong mga kaigsunan sa Tibanga, Iligan City. Akong gipanimbaya akong mga kaigsunan nga dito nakapuyo sa Iligan City. Unta maayo yung panglawas o nag-alagad kanunay sa Ginoo. Akong ipanimbayang akong pamilya sa El Salvador, sa akong mga anak. Ako nagpangimbaya sa tanan kong mga anak sa Iligan, sa Cagayan. Naunta sila mag-alaagad kanunay sa adlong balaan. Matag adlong balaan. Hindi sila makalim. Magpanimbaya po ko sa akong family di ay salamat sa panimbaya tungod ni ani naka-great me sa among family diha sa Philippines through panimbaya. Salamat kayo panimbaya sa kabungtagon. Mga panimbaya gikan sa Villa Trinitas SDA Church. Mabuhay! Panimbaya sa Kabuntagon World is grateful of our media ministry sponsors. Mr. and Mrs. Rex and Jessica Gonzaga, Mr. and Mrs. Manuel and Relaine Camarillo, Dr. and Mrs. Ed and Cora Wahiman, Engineer and Miss Elpidio Barbas. Thank you sa atong lovely couple. No, your love story is very inspiring. We would like to thank our correspondents sa Gawas sa Naso dila ng Ati Charm, Ati Love, ug sa atong Last Dak Church. Thank you kayo sa inyong mga stories, Covina Church. Thank you so much, Pastor James Amado. Salamat kayo. Kuya Andrew, salamat. And we have a caller online. Yes, hello. Atong paminon, hello. Good morning. Happy Sabbath. Good morning. Happy Sabbath. Kinsa ni? Sandy Andel, di nga ba siya? Sandy? Hello, San. Taga-asa ka, San? Upper Carmen. Upper Carmen. Grabe kalayo, uy, grabe kalayo. Unya, unsa sige, atong balikon og panguta ka ng basa to ang pangutanan no. Kinsa man tong duha ka spies? Kinsa tong babae na save sa duha ka spies during sa katong Asian city sa Jericho. Kinsa man to, San? Rahab. Sakto ba? Ipagawas ang answer? Ang tubag? Jadang. Rahab. You got it right. Congratulations. Kanang Sharon will talk to you sa line, no? So, stand by lang. O sa itong mga paglaom na nianap na sa itong segment nga mag-greet sa inyo, maghatod o mag-greetings ninyo. I would like to greet si Ma'am Cora Wahiman family, aning among beautiful flowers diri, Kuya Bong and Dada Camara, Sir Rix and Jessica Gonzaga. Good morning, Dr. Lahot and family. Salamat kaninyo. Oh, good morning. And I would like to greet my family diha sa Osamis City, Pastor and Mrs. Dolman Prieto, og diha sa Dominga,
friends, kaparentihan, di akong Pastor and Mrs. Jumel Cabajo. Good morning kaninyong tanan. Wake up na and go to church. Ready to church. Hello, hello, di akong Okay, so and we have May, another set of celebrants this May for our birthday bulletin. Okay. Happy birthday sa kay Aljun Jimeno, Elizabeth Pulido, Charleston Ladera, happy birthday. Althea May Indino, Frenilyn Bryant, good. Irene Rose Literatos, Jenny J. Incoy, Kimberly J. Mibato Indino. Okay. Kindle May Arcaya, Lolita Indino, Maricar Rubio, March Acebes, happy birthday. May Ashbet Baang, Michelle Ramos, Million Grace Bagapuro, Nila Siban, Elmar Angaw. Kuya, happy birthday. Okay. And also to Anthony Golfan, right? Good, happy birthday kaninyo. And si Zay. Our day, bro. Siya ang napadala ng birthday. Yes, and we have a cake for all our birthday celebrants. Birthday. Apilig kisa ni siya si Cassie Joy. Happy birthday sa Happy birthday. Isa sa mga singers ito sa harap. Okay, so happy birthday to you. Hello, happy birthday. Okay, daghang salamat sa cake o we wish you more blessings to come. No, nagpadayon ta sa ato ang greetings. Okay, from Shanti Shimrith Vashti, happy Sabbath everyone. Greetings from Chavez family at Tibanga Central Church. Actually, hi diha sa taga Tibanga Central Church. I miss everyone there. I hope to see you one day. From Rina Dadula Sena, good evening po sa lahat. Lalo-lalo na po sa aking gwapo kasi na si Junray Dadula. Advance happy birthday, Cas. God bless you and see you soon. Thank you po. You're welcome. From Francis Ichanova, happy Sabbath sa tanan despite sa martial law. Keep shining through. Yes, amen to that. No, let's keep our faith shining through. From Jane De Los Coro, Patalinghog, Paray, happy Sabbath sa tanan. Bakigreet ako mama na diha sa Carmen, Judy Del Socorro, og sa akong mga pagumangkon, Hyra Jean Caldena, Pitpit from Kuwait. And from Raul Alvarez, Brad, happy Sabbath. Greeting ko sa ako family na karon nananaw sa TV. Sila Arlene o Rachel Ann Alvarez gikan diraa sa Kingdom of Saudi Arabia. Happy Sabbath and God bless. Love you. Much thanks og sa tanan nato nga mga viewers sa maabot sa ato ang signal sa live feed sa Facebook and to brethren around the world. Happy Sabbath sa inyo and to my relatives dinha sa Iligan, Auntie Flora, Auntie Bibi, Mama Nini, sa tanan na mo din ha, salamat kayo sa pagbisita na atong Sunday, no? And to my colleagues sa opisina, Destiny and Ma'am Alice, happy Sabbath. And to our my beloved din, happy Sabbath sa inyong hang-tanan. Wow, nag-greeting ni Ma'am Yang. Yes, from Mara Clara, pakibati sa akong inahan, mga igsuon sa Barangay San Patricio La Paz, Agusan del Sur, at Tanan Seventh-day Adventist Agusan del Sur. From Leia Bombeyo, we would like to greet my daughter in Thailand, Lyra Bombeyo, and also Kuya Glenn Ampungan. I would like to greet my husband too, Kalito Bombeyo, and to my son, Carl Daniel Bombeyo. Happy Sabbath, everyone. Happy Sabbath. From Mafe Lakang, happy Sabbath sa tanan sa mga kaigsuunan diya sa Philippines. Keep safe everyone. God bless. And ako pong i-greet ang akong mama papa sa Impasugong Church, Pastor James, Auntie Eve, baby dyan sa California, Ma'am Pami Eusebio, and sa tanan, happy Sabbath. Yes, og akong panibaya diha ang Mibato family sa Tagum. Nag-birthday si Kimberly Mibato. Nagtanaw karon si Kuya Ri, akong mga relatives diha sa Tagum City. Happy Sabbath kaniyong tanan. Og doon na pa dire greetings gikan sa Liluan Church Miss Oak, gikan kini sa pamilya ni Bulahan, Engineer Bulahan, nagtanaw sila karon. Happy Sabbath. So, happy Sabbath diha sa Usamis. Og doon na pa Lori Rakuma, praise God the Lord guys, watching from Chicago. Nagtanaw sila karon. Og happy Sabbath sa tanan nga nagtanaw sa Ilsak. Og happy Sabbath to all gikan kini kang Jai, kang Dexter Nakwa, happy Sabbath diha, og kang Jubilin, happy Sabbath sa tanan. Og sa tanan nato nga mga viewers abroad og nagpadala sa inyohang mga greetings, happy Sabbath sa tanan sa ato nga Facebook. Thank you kayo sa pag-message ninyo sa tanan nato. Happy Sabbath kaniyong tanan. Yes, we would like also to say hi hello to Ma'am Amor Barbas nga nag-watch diya sa live og sa tanang face of viewers naman sa Facebook, nagtanaw sa Facebook Live. Hello, dili mo mata sa tagsa, pero salamat kayo sa pagtanaw sa Panimbaya
sa Kabuntagon. And I would like to greet here from Hannah from Bangkok, Thailand. Happy Sabbath. Yun, pakigreet ko sa akong parents sa Santo Niño Church, Chalacag, Bukidnon, kay Mr. and Mrs. Tony Carupo, sa akong pagpinanganggang anak nga si Dana Grace, akong pagumangkan si Linda yan nga nagtanaw karon, ug sa members sa church, sa among church. Salamat, God bless, and happy Sabbath kaninyo. Okay, and I would like also to greet our viewers diya sa Talisayan, Misamis, Oriental Road, hanggang sa nanaw diya through GSAT Channel 33, Balamad family, Auntie Alice, Uncle Bert, Auntie Marina, Ladera family, Kerker and Kenken, Alisa family, Auntie Tiling, Uncle, Tip Tip, Wiwi, and also mga viewers nato diya sa Hingog Sanitarium and Hospital, Sir Joe, Ma'am Nisan, Sir Robert, Kuya Jeric, Hope Radio Hingog, salamat sa pagpaminaw, ug happy Sabbath kaning tanan. And also, I would like to greet Actin family sa Lagunglong. Mga kapaglaom, makita-kita ta sunod Sabado. Ang kuna ang grasya ug himaya nga sa langit kanato gigasa. Yes, so ako pasalamatan diha sa Jinsan Hope Radio live taga diha karon serving sa tanan nato nga mga volunteers. Batiya, ipabati ang gugma sa Dios imong naangkon. Gugma nga tuburan ug nagahatag dugang kadasik sa atong paglaom. Busa kupti ang paglaom kay adunay kadaugan ug sigurado ang kaluwasan. Buhing paglaom nga maoy tuburan sa atong kusog ug kadasig. Ayaw wada ang kadasig sa atong Ginoo, panghingusgi ang pagsalig. Kay dili ta niya pasagdan. Kita yang pinangga og siya atong nalapanan. Ang kuna ang kalipay, ipadayon ang pagpakigdait ug kanunayon ang Panimbayas sa Kabuntagon World. Okay, let's continue our greetings. May buntag diha nila Auntie Rosie og Magena Sotes og kang Popet og siyang family diha sa Butuan. Ingat mo diha og God bless. Panimbayag kang Aileen og Rudy Tapaya sa Calbayog, Samar. Good morning and happy Sabbath sa ng kapanimbaya. Advance congratulations sa Iridescence Batch 2017 of Adventist University of the Philippines nga mo-graduate ugma diri sa Silang, Cavite. Thank you and more blessings sa Panimbaya team. Thank you so much. Good morning brothers and sisters. Panimbaya ako sa akong lola ug lolo.